Biyag ti tao. Nanang, agpaiso ay asin mang putan ni Uncle Berto. Wine, idikalman ka now. Agbakasyon laang wano agsublimot la ijambrong. Agbakasyon laang. Agsublimo la ka no, into no mayabulan. Tulungan dak mga rum nanang. Tas umura ka kaswaitress iji restaurant na. Aliya, agrubwat ka, tamapanta iji balay da Uncle Mau, anak ko. Kumusta ka ngay manang? Kanakan? Agmano ak Uncle. God bless you, kanakan. Kahit kumusta kayon? Kastoy lata akasinsen. Pasaray agsakitak. Iso ka na yun, ti pa nagpa-doktor ko. Ay, oray siya nga rod. Adumatan ti marikrik na kitibagi. Ngayon magagangin na siguro no mapanin ti edad. Adon ti tumpuar nga anayan ti bagi. Wen nga rod Ay wen, mabalay nga isarek mo to'y kana kami ti restaurant mo. Nadapay bakanti Tanay, nagsardeng matang nga giskwela. Apay nga adi mo ituloy tag eskwela. Sayang kanakan. Kurang mati budget Uncle. Ado, mati mabalin nga apply nga scholarship kanakan. No kaya't mo tagbalin nga scholar, mabalin. Saan na Uncle? Nababa nga min dagiti grado. Ang mga nadyak tumot lang makapasa. Anya? Kaya't mo tagtrabaho iti restaurant. Ano, adapay bakante Uncle. Para inaw ti sapsapulek. Tayo ti kurang. Kaya't mo tagbalin na dishwasher? Dishwasher Uncle? Wen, isumit lang amin ti bakante. Kompletong dagiti waitress. Dishwasher ti kasapulak. Anya, mayat ka, Mira. Kutwanan Anya pa'y ngay, isumutlat bakante. Libre amin akanan manipulag sa pagingay ti malem. Pati merinda, libre. Iso ang makaurnong kay ti sweldong. No, naimped ka kanakan. Ket, kaano ka nga agrog Urain ton bigatan na Uncle. Ngam, nadantagik katawi tres Uncle. Mabalin ka di asyak ti sumublat? Ha? Ay, kitaan to no kasano, kaanakan. Apay adi ka pahimot nakarubwat kataldawan. Kunak man no sumrag ka ija restaurant ni Uncle mo ita. Kasla masaduta ka sumrag nanang. Dishwasher mo. Nikat anya ngay nga rod. Kat iso nga rod ti bakante. Anong sampay laeng Anyat ammom no agibangon tumanan iti sabali a branch ni Uncle Mau. Di isonton ti pag-applyam ka waitress. Dishwasher? Sapay ka gurgurak ta gininaw. Kat ano sa mun kaysa awan. Alang arap tagtigos ako nanang. Mala, agawa ang takababain ka ni Uncle mo. Damo pa'y langal daw mo iti trabaho nga maladaw ka. Anyat ko na unan ngay. Uray at Uncle ko mat. Awan mat sabsabani nanang takasinsin nyo mat. Uray man. Aramidom latamad ti trabaho anak ko. Agagat ka ijay. Di ka agsadot-sadot. Di mo ipakat ti ugalim dito'y balay, Mira. Adda ka barbaro akadwayo. Ni Mira. Adda kadwa ti dishwasher tayo. Welcome, Mira. Thank you. Ipasig mo ti bagim kadagiti kakadwa Mira, way? Taamin da ditoy, nasisingpet da. Well, Uncle. Di na matla ibagan akaanakan na. Tapno nga mato kumamat ti kita dagiti at trabahador kanya. Okay nga ron. Rogyan yung nagiti trabaho yo. Tamadamdama lang. Adumanan, dagsangpet a customer. Unay mat ni Uncle Berton. Inyam amo na kung agpaiso ka dagiti empleyado na di restaurant na. Ngam di na matimbaga akaanakan na. Apay, masapulaya kay baga na ti kasta? Katwan Tapno uray kaskasan no, ngumatumot basit ti panagkita da kanya. Nga uray dishwasher aklangi jay. Tapno didak kumamot tagtagibasitan Sigurado nga min kat anang ato ti purwa dagi jay. Tay muno na da ija at trabahador ngam siya. Ay na, saan man natila at atapo manak ko? Di mo pagpanunutan iti saan anasayat dagiti kakadwam. Sika ti makibagay, ta sikaket nga ti kabarbaro ijay. Ay kat kapilitan na kastan
Tano yung baga ko man ni Uncle Berto anak di isuda ko mati makibagay kanyak. Ikataman, ti kasta nga ugalim anak ko. Saan nasaya at tinangato ti purwana. Agpakumbaba ka, takasta ti pagwadan nga anak ti Diyos. Di ka ko magtangsit-tangsit, anak ko. Naladaw ka ita, Mira. Anda ka din ni Uncle ko, Luis. Sino ang uncle mo? Ni Uncle ko, Berto Jay boss tayo dito yung restaurant. Ano kasta? Uncle mo ni Sir Berto? Uwan, Luis. Kasinsin ni nanang ko. Anda ka din ni Uncle ko, kunak. Awan aldaw to, no adaday jay. Kat, adante ka dua ka dishwasher? Awan pa'y. Tadi pa'y kanong remor iji hospital ti asawa na. Unay matan. Di may sakmanan nga ginawan. Nagaduntuman ti may nawanan. Kataganos ka, Mira. Takas na nga rod mo't at talaga ti trabaho. Ano saan ti trabaho? Tap nagsweldo tayo? Ay, unay mat ngamin ni Uncle Kun. Dishwasher mga minti nang isarkan na kanyak ditoy. Napanan ni Mira, Juna. Nagabsuon mo't tanti inawan na di kusina. Ay, diyak mo Adamat la itay di kusina mangmangan. Pudno ay akaanakan ni Sir Berto ni Mira. Isumat ibagbaga na, Luis. Kaslay palpalastog na pa'y nga ibaga akaanakan ni Sir. Nadlaw ko mati kinalastog na ngagsasaw. Pasaray ng umato dagiti kiday na nagsasaw. Uwan, nadlaw ko matdayta. Madlaw nga da supsuplada na. Anyat amuta. Ang mga nukas dyan na laang mat. Ang kinapudno na kat nasingpat gayam. Ay una niya. Pinagatapan tan iti dakas di kadwata. Masaw laang matkit di Luis. Ala, nakaturog matgayam ni Mira dito ayan ti paglutuan. Uy, Mira, agreeing ka. Indumog mo dito'y lamisaan. Mira, agreeing ka. Naurnungan ang dagiti iinawam. Inka aginawan. Di ka man kundi lang nga mangibaon-baon kanyak si ka, Jonah. Laglagi pa makaanakan ti boss mo ditoy. Iso adi inak baon-baonan. Ha? Nasakit nga rod ti ulo iso nga yung turog ko. Ay, kasta aya. Sorry nga rod. No kaya mo disikan ti mga ramin iti trabaho. Ipulong kan tupay kini Uncle ko. Ay, kumangay ti ipulong na kanyak. Baybayan mo, Jun. Di mo tutupan. Tawurid na kami para luto kat inapa na itay. Makasali ngamin di talamisa, tayong dumog na din na. Nagbayag pa, titurog na. Ay, anyan. Diyak lang pagaro pakas dyan ti ugali day dyan, babae. Ay, imbaglakit din ta atidog ti pasensya. No saan tinutupak ko ma? Kat amang ano niya pa'y tinaaramid ko kankwana. Baybayan latan. Ang mga ano ipulong ko ni Sir. Ang mga ano baliktadan na kapay. No kasta, agsubli kayo man na ni abroad, Uncle? Well, Mira, iso anda kayong di makaamo dito restaurant, wen? Panahon kayo. Agbakasunak ko man Wen, Uncle. Di kay madanagan. Bantayak dagiti trabahador mo. Tapno sanda nga agay-ayam ang trabaho. Ha? Adda nga aming gingginan ti dadtumakot. Iso adagdagdagak idano kwa, Uncle. Iso di kay madanagan. Tabantayak dagiti trabahador mo. Naladaw ka man na nasimrak, Nana Maria. Agkaralangan ka lang arudin, maladaw ka pa'y lasumrak. Kasano kat, pinagtumar ko pa'y ngamin iti agas di asawak balasang ko. Parigatan nak mga ginaw. Kakaasiak nawan ka. Sisyak nga ginaw ditoy. Ay, pasensya ka, ang balasang ko. Sana bale, tagim imbagan di asawak. Kan addan tay apo ko kamang bantay kan kwa na iti balay. Iso asa anak siguro nga aglangan. Rumbang langan. Tawan dishwasher no aglangan ka. Kasana na para inaw ti trabaho ti restaurant. Impromote ng uncle ko abusyo. Pinagbalin na ko na waitress. Ay, kastaya. Asino nga yan ti kadwak nga dishwasher, Mira. Katawan na. Iso nga anusan, Nana Maria. Waitress mo ta ni Mira dito yung restaurant, Jonah. Wan na rod. Imbaga ka nun ni uncle na. Di na magkuy di cashier nga awan ka nung matam muna. Kunak man na kompleto kayo ng waitress. Wan nga rod.
Ngam ni Mira matan ti makadadangag sa serve iti makan. Kan pasaray apaan na pa'y nagiti customer. Ay, sus, apay nga. Imbis na nasisingpit kayo amin, awitres. Ay, wan nga rod. Nalaukan kaming itinatangsit a waitress. Iso ang madanaganag. Ang mga numaksayan ti customer tayo. Taong ungtan mat ni Mira dagiti daduma a customer. Tarimahanan yung matimang na. Nakawag-wag pinamisana pa na Kasi waliw. ungtan naman ang ti customer. Tingka nawain. Badit ti kasi nga raramidin yan. Sikan into na paon na. Narigat a pakibagayan dahi ta babae ti sabali ti ugali na. Luis, pimanaw ti cashier tayo. Agsangsangit a rimuar. Apay ka na. Inapa ni Mira. Inanawa na ngamin. Gapo iti panangap-apa na iti customer. Ng pinagsasawan na ti kahera. Intudo-tudo na ariniyawan. Tangay sana simrag ti kahera tayo. Siya kung tag kahera. Ne, amo ka din ni Sir Berto dati mapaspasamak, Mira. Ni, apay awan pa nagtalag mo kanyak, Luis? Siyempre, amo na Idandanon ko amin kan kuha na mapaspasamak dito restaurant na. Siyak nga ruti tinalog namang bantay kada kayo. Kaslawan pa nagtalog mo kanyak Awan bilib mo kanyak, Luis? Agdamdamag aklain. Ket saanin nga agsubli ti kahera tayo? Ay, diyak mo. Ngam na puskul ti panagrup-rupan na agsublipay laang. Kalpasan ngay napapa na kadapay larupa nang ipakita na kanyak. Puskul rupa no kasta. Apay no awagan ta ni Sir Berto, John. Ibagata ti mapaspasamak dito eh. Ni Ma'am Carla nga anak na ti awagan ta. Taiso ti ada dito'y Pilipinas. Kan isumot a talaga ti boss tayo no awan ni Sir Berto. Sana ya. Ay, wala niya. Nabayag nga minin asaan nga ima ni Ma'am Carla. Ay, nagatidog ti pila dagiti agbahin-bahin ti restaurant. Takas ano, saan nga amo ni Mira nga usaran ti computer? Iso amano-mano ti pampamayanan iji kahera. Ay, awan nga rod ah. Ay, di mat nga min simrag ti kahera tayo. Nanang, kitaan nyo man numaya to'y cellphone ko. Ne, anya day ta a cellphone. Agkupin mat. Uy, nanang, nangina day ta cellphone. Nangalaam ngay iti inggatang mau. Ay, katswildok Kantap na muyaw. Siya kunti kahera iji restaurant yang girl. Anya, apay, among ti agkahera aya. Naglaka. Adto ti sandalyo, nanang. Inggatangan kayo. Tapang ramanan nyo matitisweldo. Ha? Ni Uncle Berto mati umawag. Nanang, da kayo man ti makisarita kan kwa na. Ibagayo nakaturo ka. Ay, sikan ati makisarita. Tamagan mo adda napatag nga ibagana. May papan iti trabaho. Ay, manja. Basta kasarita yun, nanang. Alan, sige, kasauyo. Hello, kasinsen. Hello, manang. Apay, ayon ni Mira. Intad namat kanyak ti cellphone, kasinsen. Napana ni Jessilid na. Apay, di na kayo ti makisarita kanya? Mabuting ka di? Ha? Apay ka de, kasinsen. At damati ngay naramid ti anak mo yung restaurant manang. Imawag ti anak ko itay. Kat imbaga na amin nga inaramid ti anak mo. Anya? Apay, anya't inaramid ti anak ko, kasinsen. Hello, Uncle. Di ako mabasta pat yung latan ti may dandanon kada kayo. Sana po no nagiti impulong da. At ti CCTV ang pamanaknek Mira. Nadingitay. Ngayon nasaysayat no di kan sumrang iti restaurant ko. Diyak kasapulan ti kasken ka trabahado. Uncle, Nga masapul ang bayadan ti kinupit mo akwarta. Tanakitak iti CCTV ti panagkupit mo. anya? Unay, ti kasta nga inaramid mo, anak ko. Damdamong pailaang iti trabaho nga kasjayan ti inaramid mo. Anya nga, di inikat na kan ni Uncle mo. Sinubsobraan da mo timpulpulong da. Mamwakla ang tinagipulong sungata. Nagkupit ka pa'y gayam iti kwarta. Anya ngay dayta, kababain ti inaramid mo. Uncle mo pa'y mga rodya kinupitam. Pangalaak nga iti pagbayad ko, nanang. Apay, manaw ti inalam a kwarta. 50,000 amin, nanang. Iso gatang ko iti cellphone ko, kantaintad ko a sandalyo. Anya,
Agasam nga idayta. Pangalalaam nga iti kasta agatan. Pangaasiyo, da kayo man ti makisarita ka ni Uncle. Ibagayo tayo inutak abayadan. Akaramid ka iti saan anasayaan. Sa kalpasan na, siyak ti ipasubong ang makipagpakasi kanya Uncle Mao. Alan nanang, uray ta kasinsin yung mat. Kat, addan naster kam at trabaho, Mira. Addan apay ti kunayo, jak makasapul iti trabaho. Bumaknangak tulaang, mangibangon ak tumot iti restaurant ko. Takumpitensya ak ng Calberto. Anyamanan ay adayta nga ibagbagam. Nasakit tinakam ko iti panangikat na kanyak. Isong agpabaknangak man. Kat dumten to ti tiyempo na bakbaknangak nga dayong ang iso. Anak ko, akseptaram ko mati kang malim. Basol mo matlaang, apay nga inikat na ka. Kanak-anak ngam inikat na? Di oray awan kinabagyan no kasta. Sana nasaya ti kasta pa nagsasaom. Nalastog dakit di Gaputabak nang da isi-isyan da tayo laang. Bumaknangak tulaang. Wanya, nalakom amin din pala ako ka cellphone, Mira. Wen Bren, ngam nagtawar da mo't. Basit mo't kit di ati tawar da. Yag mo nga rodan din naglakwam. Tabi nga ko. Joy promise mo agudwata Bren. Wan, danag mo na aya. Ay, naimbaglaangin ta nasarakak da ito agrupo yung. Nabiit kaya talaga ti bumaknang ditoy. Wan pasig nga men atakaw dagiti laklako tayo. Iso pag namayan na ito trabaho. Wan nga ron. Ay na, sapay ko mata bumaknang akon. Wan, basta lalayin yung taglakaw. Diyan lugan ang inginaan, idil mo. Tanong sikat yung makalako ijay. Dakay, tibingay mo. O sige, agbiro kak iti pangilakwak, Bren. Nagalaam di tabilbilagam a kwarta anak ko. Nagano? Bingay ko iti naglakwak alugan, nanang. Ahente ak ngamin ng tiluglugan. Iso adi kay mas daaw. Anya? Adto iti kwartayo. Ni Brent ti umawag. Apay nga nga umawag da ito Hello? Hello, Mira. Natiliw kami. Adda kami ita dito'y presento. Kahit labing ita. Yung inuraman ko tinagan mo. Imbagami amin anagan yung kakadwami. Tapno amin tayo kat mabalot. Anya? Apay nga ay manjak. Jak kaya ti mapalod. Apay, anya mabalod nga ibagbagam, Mira. Nanang, tulungan dak. Ilang mangdak. Jak kaya ti mabalod. Nanang, jak kaya ti pagbaludan. Kaya't kunti rumar ditoy. Rosa. Ano sam ti bunga ti aramid mo, Mira? Anya ngay, katkastawa ti pinilim agkasat mo. Sana ka nagkurang anang bagbagakan ka, ngam dinak dinangag. Iso nga ano sam nga apitan ti bunga ti aramid mo. Kaya't kumatla ti bumaknang iso na aramid ko ti kasche, nanang. Napintas ti agarapaap. Ngam tinasaya at kumaawagas. Iso pagnakmam day ta na pasamakan ka. Maditirik nak amabalod kan. Ngam awan maaramid ko anak ko. No apay matngamin adi mo dinangag dagiti pamagbagakan ka. Pagkawanan da ko no nagbali na kasukir kada kayo, nanang. Kanuawan na saya at ngayon pagpakita kada kayo. Agbababawi ak. Saan pa yan naladaw ti amin? Adapay gundaway mo nga agbabawi ka nagbalbaliw anak ko. Basta agsingsing pat ka kuman. Uwan, nanang. Ikarik. Biyag. Titaw. Ay, anyaman nga tatimasidan. Ibagam na niya ti kayat mo. Tasya kong tagluto, manang. Adda ka di pa'y nabati a karne ti baka iti ref. Adda ng basit na ang manang. Kurang akagudo a kilo day chay. Nala, iso lang nga rodan ti lutuam. Nayunam itinatang.
Ano sam tagluto tanya ngay kada kami mula nga gasawa tag gasgastos iti dayto abalay. Agluto ak nga rudan manang. Ala, agawa nga ro tagluto tani mabisina kon. Ay, kastoy ka din nakanayon lakay. Apay mananaya bakay. Kasanumot ngamin, datalaang taggasgastos iti dayto abalay. Awan anak tangam adamat kabsat kan ka nakakapakpakanan ta. Apay nga minasan ngagtrabaho ti kabsat mo. Idi pa'y lapang panggagak nga may na. Di mo mangrik na. Idirit sumngamin nga ibagakin ko na. Awan mga sikaso iti anak ko. Kunanan tumanan O di ibagam adatati makaamu iti anak na. Agabrod kit din. Tapno makatulong mat di ti balay. Saan mo ta mabalay na data ka na yun timang palamot ka na kwada nga gila. So akasaritam tao di kabsat mo. Agkape-kape manang. Ado'y titinimplak akapim. Ay, hagyaman nak. Manang, ada ko maibagakan ka. Uray siya, kada kumamot lakayat ko nga ibagakan ka. Ngam sikapay ti mo na. Anya ti ibagam? Kaya't ko kumati agabroad. Tapno makatulong ak kada kayo kinibayaw. Ni, dahi tamot lang kumatibagakan ka. Ay nanas ka nagtrabaho ka. Tasaan mo't mabalin ada kami timang palamot kada kayo iti anak mo itag nanayon. Wan manang. Ngam, okay lang ka din no ibatik niya na kada kayo. Kawan da kami iti asawak ti makamo iti anak mo. Ikuyog mo iti palengke no awan klase na. Agyaman ak manang. Apay, ada mo mapag-applya maya. Tanawan, ibirukan ka. Adan nakasaritak na agency manang. Nay kaagawa nga ron ti mangilakat kadagiti papeles mo Tapno maka-abroad ka matan, Mildred. Apay panawan nak ngay nanang. Para iti masakbayam ti aramida kanak ko. Sino nga ron ti mangitulod kanya kiti pagadalan no awan ka. Kan mangsukon kanya. Adadaan tin Elisa ken uncle mo Arubin. Diyak kayat. Hmm? Da kami ti mangitulod kan kay di pagadalan niya na. Ala, tumakdar ka di tatagrubot tayon. Anan anak, saan ka pa ila maitulod ita? Adda na patig alakad ko. Diyak kayat nanang. Yana, may isa kumalaang tisaw. Tumakdar ka di tantan Mapanan ti oras. Aglako kami pa ni uncle mo, ije palain kenton madamdama. Nakaturog niya naman ang agrubuan takon. Nala, agannad kay ti panagbiyahem. Di mo liplipatan ti nagsaritaan ta Wan manang, agpawitak to apaman amaalak ti sweldo. Basta da kayo kumati makaamo iti anak ko Di ko mabaybayan. Wen, amok daytan. Sana masapol nga ulit-ulitam nga ibagbaga. Apay, anyat pagkungkunam kada kami. Di mi ammo tararamidan me. Kaslama dit eriknak amang panaw iti anak ko. Awan ron ba nga pagdanagam. Saan nga agbisin ti anak mo, kabayatan ti kaadda na iti pudermi nga agasawa. Agyaman ak no kasta manang. Ala, agrubatak nga rudan. Amangan no makariing niya na. Kat agsangit no makita na ti ipapanaw ko. Adaak manan dito'y tambayan dagiti padak a Pilipino. Agrara na kami dito'y tunggal day off me. Mildred, Ha? Jimmy? kunaktupay ka ta si kareta. Itay pa'y alas-lasinan ka. Dandanit di ka nabigbig Dakkel tinagbaliwam Nakutong ka di high school tayo. Ngamlimok magkamatan. Gagangay nan saan umapanon ti edad. Nabayag kan samatan dito'y abroad. Medyo. Nasurok alima atawan ko dito yan. Si Kangay. Awan pa'y makatawan ko. 6 months ko pa'y laang dito'y Jimmy. Kasta ka di. Jack ninam na maamakita ka man Kat dito'y pa'y abroad. Aywan, ada ginatang ko itay amerienda. Oh, atoy. Sana makanti ka sa pulak. No di ka ti FB account mo kuma. Ah?
Sa anak namin nga active akanayon iti social media. Manmanulay. Gamit panagkunak. Active akon akanayon. Numaalak lakit iti FB account mo. Anya? Kat, anya ngay. Nagpauitan jay kapsat mo. Inton sumaro no alawas kanupay lakay. Nagbayagan ngay kat na'y kasapulan tayon ti kwarta. Saan kanupay mo nagsweldo? Siguraduan na nga rod nga agpauit adagos no makaswil daw. Wan, amo na daytan. Tadata ka nga ron ti mga asikaso iti anak na. Naibusan ti allowance ko, Auntie Elisa. Kanya nga ron ti maramidak no naibusan. Kung nangamin ni nanang abumulodak pay lakada kayo, bayadan nanto kano. Ay na, ano sampay laang tanay awang matpawit jainam. Mabaling ka di ang mga laak-laangan iti sa baan na linta. Ta iso ti balon ko iji pagadalan, Auntie. Mga lakang may salang ha. Di mo manan ibusan, tanay. Awan makukwarta tayo. Uray tadadak kala sa badagi jay. Wen, Auntie. Aday may nagsingiri itay iji pwesto bakit. Asino? Ninana si Mang. Pagreklamo ta saan kanupay anabayadan tinateng na kat 5 bulan ang tinapalabas. Talaga mo, dadya bakit? Di makauray mo. So, nakaungita kita Anya nga talo sardeng tan tinegosyo ta bakit? Ay, sana mabalin. Bayadan ta pa'y nga umuna dagiti utang ta. Sigurado akamaton datan o itarayan ta. Madamot ti ipaw-paw ni Mildred na kwarta. Isulangan ti ibayad ta Itan niya pala agapong agbambanlog tang agtrabaho ngay. Agyaman nak, tinaklon nak matlangan, Mildred. Wan, Jimmy, makatawanan nga agdat-daton ka kanya. Panag ko na, kat panawanan tapno aklonan ka. Kasano? Agawid ka itaatawan? Wan, agbakasyon na, Jimmy. Si Kangay? Agawid ak matan iti mabiit. Diya ako nagsubli dito abroad. Taag negosyo akon. Kamaudyanan na nakabayad tamutlangan iti utang tabakag. Naimbag ko nam tadampaw iti kabsat ko. Kastoy gayam tirik na. No, ad na may paw-paw ita kwarta. Kat anya ngayon ti sumaro na ayornungan talakay. No ngay lugan man. Sige, ibagak nga rod iti kabsat ko tay renyo na ti kontrata na. Wait. Sana mabalin nga agawid ni Mildred. Tanay, awan pailat lugan ta. Lakay, kasanungay. Agawid mo kanon ni Mildred into no may abulan. Anya? Kan, adama gaya man nobyo na. Kadwa na kanong agawid tayam amo na kadata. No kasta makiasawa manan. Diyak amo niya ti plano na mo titibiyag na. Makiasawa man siguro na. Kat inton masikugan, itarayan damanan. Natangkan ti ulo na talaga. Saan ngagnak-nakam? Kano laang idi high school kayo kin ni Jimmy anya balasan ko. Wan nga rod nana, nagpartak ti panaglabas ti Aldaw. Bumakbakot matanda tao. Kat, adda ka di pa'y plano nga agsubli jay abroad. Wan ko mga rod nana, no kayat mo. Di oray agnauden ti anak mo dito'y balay, tapno at damot kadkadwak. Awan mo't ngamin ti apukok. Ha? Di ka madanagan. Tadyak baybayan ti anak mo. Sige nana, pagsaritaan minto kini Jimmy ti may papan iti day taabanan. Ni Jimmy matakadwa Mildred. Iso tinobyok manang. Anya? Kinapudno na, ijay abroad tinagkitaan mi. Anya? Wan manang, ngam saanan nga agsubli ijay abroad. Kat si Kangay. Anya ti planom? Agsubli aklat na manang. Urnusak lang ang dagiti papeles ni Yana. Ha? Papeles nga? Ag-transfer ni Yana iti pagadalan. Agnaud iti ayanda Jimmy manang.
Aniya? Manipod ita, dito yung tibalay mo, Yana, wan. Wen Lola. Balay ni Uncle mo, Jimmy, da ito'y. Iso a balay mo matan tamay kadwan nga amam ti anak ko. Agyaman welcome diti balayo, Lola. Di ka matanagan. Tanood da ka manan iti abroad. Saan may abaybay ang ti anak mo? Agyamanak, Jimmy. Di ka madanagan. Taagawid akton kalpasan ti sumaruno a kontrata. Sige, sikat ti makaam mo. Tapno agdeden na tayon, kalpasan ti kalay satan to. Natang manen ti masida, awan karne. Ay kataganos ka, alakay. Awan nga rod maramidan tayo. Awan mo't tan dyan negosyo ta. Kanaawanan namnamaan ta nga ipauit ni Mildred. No apay ngamin ngay manugot kang agnaad ti kanakam iti ayan ti nobyo na. Awanan isunang ti mairano di ti sweldo di kamsat mo. Na siyempre, anday jayan ti anak na. Jak nga rod na lapdan. Jak kumakayat angam nagpilit damot. Masapol nga agsubli di ka anakam di ti balay, Elisa. Umay kuyawid ni Yana, Jimmy. Ha? Apay manam? Kaanakak ni Yana. Dakdakkel ti karbangak iti kaanakak ngamda kayo. Nagsaritaan min ka ni Mildred day tamanan. Auntie, adda kayo matkayam. Wan, tao may kayawid kaanakan. Agawid tan, wan. Dito yan ti pag naadak, auntie. Anya, delikado ka ditoy. Saan da ka kabagyan ditoy? Amangan man niya ti mapasamak kan ka. Nasingpat mat da Uncle Jimmy kan Lola lagring, auntie. Iso sorry. Jak sumurot ka da kayo. Ayan nga, ini Yana. Di mo ba't kadwa ba kay? Di na mangarod kaya ti sumurot kanya. Awagam di kapsat mo. Ibagam nga amangan nugun dawayan ni Jimmy ti anak na. Naglagi po na ababae di anak na kan napintas. Ay wanan niya. Ha? Madlaw mga minasana mapagtalkan ti panagrupro pa da dya Jimmy. Mildred, awan kas ta agsakbay. Di mo lam mo. Napintas di anak mo. Amangan mo masulisog ni Jimmy. Kat pagaramidan na iti sana may parbang tanak mo. Nasaya at atao ni Jimmy, manang. Di na maarami tigas na. Kamaysa, kadwa namot ni nanang na. Apay di kagbuybuya iti Diyos. Nagado ti ubbe nga magunggon dawayan ita. Delikado itan ti panawon, Mildred. Manang. Isong agpanunod ka na imbaga. Pagawid mo niya na dito balay. Nakaawag ka mat, Mildred? Mabalin ka din nga itulod mo pa lang niya na iti ayandama ng Elisa, Jimmy. Ha? Apay ka di. Nasayat mo ti kasasaad ni Yana dito balay. No di mo kaya, ibaga kinimanang kaiso ti umay mangyawid iti anak ko. Anya? Ita talag sublimanan ni Yana dito balay. Doon kan doon niya tamanan bakit. Wan sana naparikot ti makan. Tadatamanan ti pangipaw itan ti kabsat ko iti kwarta. Naku nampay. Ay, rumwara ko tay nakalaan ti pawit ni Mildred. O sige, gumatang kan tungaro diti na imas ama sida ha? Wan automatic daytan, lakay. Yana, umasidag ka man kanyak. Ha? Apay ka di, Uncle? Agtugaw kay ti abay ko. Apay ka di. Aramidak namin ti homework ko. Saan man na natangkan ti ulom? Naimbagak nga umasidag ka, nawatam. Ha? Apay akas takamatan, Uncle? Nagpintas ka, Yana. Bayat ti panagdakkel mo. Ad-adda alumaplapsat ka. Ha? Umay ka. Pangasim, Uncle. Ipatamtimag. Ipatan na. Ditakan! Yana! Masapo lang may tarayak ni Uncle. Ni, sa dino tayan ni Ana, lakay? Diyan mo.
Sandalang mat di itay. Awan nga rod. Mabangan nun nagtalawon Itan niya kumaga pong agtalaw ngay. Inong tamaya, wanwan niya. Saan? Itan niya kumaga po. Dinakman pagatapan iti sana nasayaat, Elisa. Anyat napasamakan ka, apo. Ni Uncle Robin, Lola. Apay, anyat inaramid na kan ka. Dandani nagginundawayan. Anya. Ay na, masapol ang maamuan ti inam da itoy. Pagawitan niyo kuman ni nanang ko, Lola. Pangasiyo. Sige, apo. Taibagakan ni Uncle mo at Jimmy. Tawagan na ni nanang mo. Ayan ti asawang mana. Ni, adakan, Mildred. Simbangpot ka magkaya man. Ayan ti asawang kunak. Awan ng puso. Kasanun no nagbaligi anang gundaway iti anak ko. Elisa, bakit? Asino ti... Mildred? Ipag. Yung panak mo talaga. Mildred, ading ko. Pakawanam ko man ta asawak. Saan ko ngayon gagarat ti amin, Mildred? Oresyak. Diyan mo, no apayan naaramid ko tikas jay. Nakainoma kami ni De. Uray anyaw pa iti bagbagam. Ituloy ko ti darom kontrakan ka. Pagsasaritaan tayo kung may tinasaya at dahito ading ko. Awan mat sabsabali kada tayo. Daytakad nga rod manang. Awan sabsabali kada tayo. Ngam apay ang naaramid ti asawam ti kasjay iti anak ko. Oray ata, saan mo ta nagbaligi ading ko? Nagbaligi man kan saan. Agpadalat ta day taman. Kat pang-asim ta di mo kanunungan ti aramid ti asawam. Nagtalakak kada kayo. Ngam anya ti inaramid yo. Pasensya kan, Mildred. Pakawaran na ko ma. Pangaasim ading ko. Di mo patuluyan ti agdarom. Kasanuak laangan awan ta asawak. Amumot nga awan anak mi. Ladingitak manang. Ngam nakaikadang ako. Agdarumak. Biyag. Di tao. Randolph, apo. Apay kasta tila nga managgapo dita silid ni Nanang mo. Inyo ka kitikanan ni Nanang, Lola. Ngam tinipay na sanak pinarwar. Isumot lagayam nga danang ngagkuan na buo nga plato itay Ala, aginanakan ta mo ka na banog ka naggapoy ti trabahom. Siya kundi makaamukan ni Nanang mo. Masyanak ka ni Nanang, Lola. Kasla mapukpukaw ng tilimbong ti panunot na. Gapoy ti pupusayin ti kapsat ko. Wen nga rod, hanggang mala, andi nga yan talagta. Tapno may liwliwag na tinakaro aladingit na. Anak ko, umangan ka kuman. Kita man talangam, nagkutong kan. Aginggat ka ano, aya, kasta ka. Abigail, anak ko. At lunan tayo kuman, ngaging galangan ni Jetty Biag ni Abigail, anak ko. Anak ko. Mala, idisok dito'y lamisaan to'y kanamuan. Mangan kan tulatan numabisin ka.
Di mo kumabaybay antibagim. Laglagi pa nga dapat ni Randolph nga anak mo. Mala, umay ka man tarakupan ka anak ko. Sige, isangit mo dito abagak. Nuday tatimang palagan itirik nam. Adak laang dito'y abay mo amang andingay kan ka, anak ko. Kumusta ni Nanang Lola? Nakapangan kalimot la eh? Na pok, nakaturog pa yan Naiturog nanti pa nagsangsangit na. Lola, Aw-awatem kumalatan ti inam, wan. Di na pay lang amin maaklon nga wanan day di kabsat mo. Amumat, no kasano ti panangipatag na iti day di abi akabsat mo. Lola, amok day ta. Tanariknak amas impatag na day di abi kilingam siyak. Ore no kasta, patpat-gaklatan ni Nanang Lola. Mala, di ka kumagpanunot iti negatibo, wan. Tamok ngagpada ti panangipatag ni Nanang yo kada kayo. Awawatam kumalatan di inam, apo. Hello, Heidi. Anya ka matan, Randolph? Idi kalman ti imbagam apanad kita ta. Ngam di ka mat nagtungpal iti saritaan. Ita tadalakad ni kadagiti gagayom ko. Kunam arumarta. Ay saanan? Inton maminsan latan ti irurarta. Jakmat kayat apaayan dagiti gagayom ko Pasensya kan, Heidi. Adda ngamin inasikasok diti balay. Nalipatak nga dagayam lakad ta. Di ko nang di. Saan akon anapatagkan ka? Saan mo takas ta? Amom nga ay ayatan ka. Maawatan na kuma. Ala, madamdama kanton nga umawag. Taada dito yan dagiti gagayom ko amang sukon kanya. Sige nga Rod. Agan anad ka ha. Bye. Good. Anyangay pare. Nakasagana ka ka din. Iti umadaning anibersaryo ti kumpanya pagtrab-trabahon to. Herminia. Henry ka dilatan. Di nak man awagan iti Herminia. Tamakapabakwar dengdenggan. Ala, Henry no Henry. Okay. Ada ka din nagatang mo a costume mo para iti event tayo? Pakpakawan mo ta. Numapagkausdak iti pang babae akos. Ngam kasta ti imbaga na iti meeting tayo a costume tayo. Nagiti babae, agkawas iti pang lalaki akawas. Kat nagiti mo't lalaki, agkawas damot iti pang babae akawas. Nagalas. Nagmayat to pa ilata na panunot da. Kendakkel ti premyo ti kapintasan iti costume. Mayat ko no pang lalaki ti badok. No pang babae ka numat. Agkuyog tanto ket di ama panagsapol iti costume ta, Henry. Ore toy, bagbagay mo na ito abestida. Usaram da toy. Anyamot dito. Nagsilap mo. Mayat da ito'y bagay mo. Manjak. Diyay simple lang ang tipilya. Jak mayat dito. Si Kangay. Anyat na pilim. Awan mo't nga ron. Awan mo't umanay. Awan nito'y tay size ko. Ala, intag sapol iti sa bali. Saanan? Malaman. Agawit akit din. Good. Anyangay nga rin ti usarong. Agsapulak to ni Jibalay. Ano ti bestida na dinataya na kapsat ko? Mangkita akton iti usara ki jay. Ado ka, tinapipinta sa bestida na. Randolph, si kakadidayta. Apay akas ta tilangam. Nakabistida ka kan nagatidog pa'y tabuk mau. Kan nag-make up ka pa'y. Tay sama bestida day di kabsat mo dayta. Apa yan? Anyat mapaspasamak kan. Lola, relax. Impadas ko lang na iti kawas na iti kabsat ko. Adda ngamin maangay nga event mi iti kompanyenton rabi eh. Ay naapok, iti kasta langam. Kaing ingas mula unay tay nagawa na nakabsat mo. Ha? Kabsat ko nga ron, di kaing ingas ko, Lola. Oh, bagay ko kadimot lang tagbalin ang babae, Lola. Ha? Ay na, bagbagay mula unay.
Kasla kay lagsinginan itinatayan na kabsat mo iti kasta nga itsuram. Ang musubom day ta. Tamang ano kala at arumwar jay inam kat makita na ti kasta nga itsuram. Amang anong tan na ka. Well, Lola, umuna ka ito na maturog no rabi iwan. Ta marabyanak nga gawid. Kan tapno saan kayo amapuyata na manguray kanyak. Oray, ta damat duplicate titulbag kanyak. O sige nga rod, apok. Ay na, numukla nga dakal gayam ti premyo. No asino ti kapipintasan. Kan kagwapuan. Inkarigata kumalatan tinaggaon. Kan nagwig. Imbagakmat ngamin kan ka, ngam dinakmat ngamin patpatyan. No joke pare ha. Kas kalababae ngagpaiso di ta suot mo. Nagpintas ka gayam. Nagbalin ka babae. Kaingas mo tayo nagawa ni nakabsat mo. Henry, Pasensya ka na. Noon palagip ko ti kabsat mo pare. Kaingas mo gayam. Nagbistida ka. Sige. Tayo nakagsukatan. Tanalpas mo ti program. masaluta kon nga agsukat. Kastoy kon nga agawid. Ha? Di kay paymat naturog na na. Anda kay paymat dito salas. Abigail, anak ko. Nagsubli ka. Nanang, sana siyak ni Abigail. Anak ko. Kailiw ka una yun. Nanang, inarakop dakmatan. Di kan pumampanawan. Nanang? Italang manan nga rakupan nak ni Nanang. Tsak may ladawan tiriknak. Ay Randol, ay na, ada ka magaya man na po. Walola. Nagsublin ni Abigail, Nanang. Ay Randol, kasta unay pa nang arakop na kan ka. Pagarupan na si ka ni Abigail. Bayan nyo lang ni Nanang, Lola. Mala, umay ka anak ko. Mapantay di silid mo. Tasagay sayag tatidog abok mo. Wan. Ha? Wan Nanang. Ay, Diyos ko. Anya day tuyan na mapaspasama kiti anak ko. Mapukpukawan na talaga tilimbong ti panunot na. Kumusta ni Nanang Mau? Nakaturugan? Wan Lola. Inuray ko ang makaturog. Tadinak mat ibatanan. Nakaigumlatan iti imak. Ipagarup na talaga asyak ni Abigail. Ay, kasano daytan ngay. Lola, nagragsakak tunggal arakupan nak ni Nanang. Ha? Ken, nakaragragsak ni Nanang tunggal makita nak akas ti suot ko. Tatalaga apagarupan na asyak ni Abigail. Kasano nga ron daytan, apok? Irwar ko amin akawas day di kabsat ko anak kadulin. Ta iso ti isuot ko, Lola. Nanang, good morning. Umayat ti isam nyo ita. Inyagan kayo ti kanan nyo. Wow! Bagbagay mo day tabistidam. Nagpintas ka, Abigail, anak ko. Nanang, patib ka rin nyo kung matipanunot nyo. Di yu itulok nga abakan na kayo tinakaro aladingit nyo. Randol, papaok. Saan ka kadi amarigatan ni tikas nga raramidam? Saan, Lola? Basta para iti pagragsakan ni Nanang. Araminig tiyami na kabaalak. Ay, apay no ipaagas ta ni Nanang mo. Sa balin ti Jarna. Mapukpukawan na talaga tilimbong ti panunot na. Awan mo't madingar aramidan na, Lola. Diyak kaya't amaya dayo ni Nanang. Oray, ta saan mo't ngagdangaran. Kan saan arum-rumor diti balay. Kan naragsak tunggal makita nak anak kasuot iti bestida day di kapsat ko. Wen aginggat ka ano ngay day tapa nagpampamarang mo. Aginggat makita ka naragsak ni Nanang, Lola. Kan kakaisuna amay patag na kon ni Nanang.
Manipod ubingak. Tsak unay narik na ti pamatag ni nanang. Tanilatan Abigail ti ayan ti atensyon na. Ang jak ginura ni nanang. Awatak latan. Takas tamat ti kanayon yung ibaga kanya. Wen, awatem latan ti inam Tamum mo tama nagsaksakit day di kapsat mo. Iso nga imbukbuk na atensyon na kenkwana. O Lola, salabali. Tanda kayo matamang sulsul ni ti pagkurkurangan ni nanang kanyak. Adda kayo amang ipatpatag kanyak, Lola. Nagtaw linaba kami ng dagiti na usar mo abistida day di Abigail. Adda man ng usaram, apok. Jesus, nagbanog kayo pala eh. Siyak kumanti mang labakar kita. Ay na, napigsaak pa'y nga aglaba, apok. Alang arod, Lola, inakagpulesa. Tapakan ko ni nanang. Mapit lang, umayon. Hi, Randolph. Heidi, Apa yung kastati lang nakabistida ka? Naka-make up ka? tinasayat, sumrek ka, ta? Diyak laing pagaro. Bakla ka gayam. Ni, sana po nureta. Gita ka. Heidi, mapit lang, Heidi. Awanan, Lola. Namimpinsanan asinina anak ni Heidi. Gapo iti kasto alangak. Dinak man lainik ka ni tigundaway ko anak palawag. Nala, sana balay. Makasapol kan tupa itinasaysaya at ngam iso, apok. Lola, Talaga siguro asaan nada kayo ti para iti tunggal maysa. Karen, sabong para ken ka. Randolph, masansan matanti panangtad mo kanya kiti sabong. Nagsimpot ka, Karen. Kat jak malapdan tiriknak nga gayat ken ka. Amang nga numakmaklaat ka laang, Randolph. Saan? Natingiting kon anay bagtiriknak. Kat talaga nga agayata kon ken ka. Randolph, Ngam di kagdanag. Jak agapura amang nga mo iti pangadeng mo. Ngam idaw-dawat ko lata. Asapay la ko mataad na namnamakan ka. Lola, tangay kasangay ni nanang intunbigan. Awisek to tay gayem ko kan tinobyak. Tapno adakadwa tayo amang celebrar iti kasangay ni nanang. magkatala sikati makaam mo, Randolph. Agluto akto nga ro diti pagsasangwan tayo, Saan Lola? Agorderak tulangan iti ruwara. Tapno saan kayo na mapanog nga agluto? Agyamanak na nakadaray kayo iti kasangay ni nanang, Karen, Henry. Inawis na. Isungin maya. Italaang manin nakapasyarak dito balayo. Uray siya. Itala nga nakaumayak dito, Randolph. Aywan, ayan ni nanang mo. Ay, aday di silid na. Kaya't mo ka niya makita? Wan, O sige, tayam amo kakin ko na. Iso ni nanang ko, Karen. naimbag nga oras yun, Nana. Pasensya ka ni tikas ta adyar ti inak, Karen. Tamanipod na tayo ti kabsat ko. Nagbalinan na kasta ti kasasaad na. Di na ngamin maaklon ti ipupusa yung ti kabsat ko. Nakapoy ti pakinagam na. Iso anapukaw na tilimbong ti panunot na. Kasta ka di? Asino ka? Ayan ni Abigail. Irwar yun ni Abigail nga anak ko. Agsangit mo tan. Nakakaasimot ni nanang mo. Sika, anyat nagan mo. Ay, siyak ni Karen, Nana.
Ay, nagpintas ka mo dun. Agyaman nak, nana. Nasingpot ni nanang ko. Saan nga agdangran? Isang nalang tanubirukan na ni Abigail. Talagang agwala. Ayan ni Abigail ka. Iruwaryo ni Abigail ka. Iruwaryo Mang Ruti manin nga agwala. Mabitla na. Mabit at tulas. Ha? Randolph? Apay ang kasta tilangam. Apay nagbistida ka, nagwig ka pa eh. Abi, anak ko. I love you. Ha? Kasto'y tiyara kami nagkaran. Naskan nga pamaranga kakas babae. Tapno aglaylo ni nanang. Naitilangan ti amok apamuspusan. Tapno maparagsak ko ti inak. Di ka kumagsangit, Randolph. Tsak lang amin malapdan tirik na nagsangit. Tunggal makit-kitak ti sitwasyon ti inak. Masya na ko na ikikuha na. Randolph, Patpatgag unay ni nanang ko. Nga oray tsak narik na ti pamatig na kanyak. Idi si bibiyag pa iti kapsat ko. Tanay di kapsat ko tinangimukbukan na iti atensyon na. panagkunak. Nasaysaya at no maipaangas ni nanang mo, Randolph. Tapno agimbagan. Kaya't kung ipaagas ni nanang ko, Karen. Ngam kasanon. No agimbag, di naktumanin pagan ano. Ha? Sigurado di naktumanin pagan ano nga arakupan, Karen. Di ka ko magpanunot iti negatibo. Ikararakan ta ti inam. Tapno sana mapasamak ti pagdandanagam. Tinapatag, maipaagas kat agimbagan. Oh, sige. Ipaagas tayo nga rodan ni nanang ko. Lola, sumurot kayo kanyak. Ha? Papanantaya, apok? Intay yawi din ni nanang. Ha? Nukasta? Talaga na imbaganan. Wan Lola, nagsublin ti limpong ti panunod na. Ay na, agyaman kami. Diyos ko. Nanang, Ay na, Anita, anak ko. Ay, pudno gaya man na imbagan kan. kailiw kayo unay. Kailiw na kamatan na. Ayan ni Randolph, nanang. Adala itay dito eh. Ijak maamot na pananan, anak ko. Padaak lang dito nanang. Oh, Randolph, anak ko. Umay ka bandit, uy. Apay ngaglamlambang ka. Kunak namin no sa andak asapulan nanang. Isa mabainak nagpakita. Anak ko, patpatgan ka unay. Pakawanan na ko ma. Nadyak unay na iparik na ti pamatag ko kan ka. Nanang, Anak ko, nanang. patpatgan ka unay. Patpatgan ka. Sapay kumata di nakagura, anak ko. Diyak tumaramit ti manggura ka na kayo nanang. Kapot patpatgan kayo unay-unay. Agyaman lang. Tauri nagsublin ti limbong ti panunot yo. May patagdak na tagayam. Anak ko, si Kalangan tinapati nga anak ko. Patpatgan ka unay. Pangaasim tasalwadam ti sadunat mo. Agan-anat ka akanayon. Tapno awan na ka sa mapasamak kan ka. Tapno agpaot pa iti panagtinat, anak ko. Wala lang. Ikalik. Kat di kayo pulos baybayan. Ipatpatag kayo ka ni Lola, nanang. Itata nakaanak akon sa kalasumangpat, Danilo. Okay. Anya ko may ta. Awan bibeng mo.
Di ka madanagan, tapo manawak matlaan. Umay ko la alanda giti kawas ko. Apay, nakasarak ka manen iti boyfriend mo, bakla. Sasawa mo't dorbam. Ay no, konsumisyon ka nga asawa. Jak laing pagarup anak ka asawa ak iti silangis akaskan ka. No amok la kumakasta ka idi. Jak nakiasawa kan ka. Kat no pinilit nakmat nga minigti. Kuna ka man jak ngam sinulisog nak. Pasol mo takundi malalaki kamot ngamin idi. Impakitam dagiti nagdadakkel amasel mo. Ngam pangkalog mo lagayam itipod no akinataom dagita ang muscle mo. Anyar ti mabalin kon, talaga kastoy ko. Kasanon to'y putot mo, basta panawam latan. Ay kat mang tidak to ay ti suportana. Basta jakon kaya ti makidinakin ka. Sana ka naragsakit ti din naman no. Sa bali ti ayan ti ragsak ko. Kumusta ka, Randolph? Ha? Heidi? Nakalagip ka man? Nasabat ko na minsan ni Henry akatrabahuan. Kat nagistorya kami. Ado tinaamuakan ko na may papankan ka. Ha? Pakawanan na ko, Randolph. Saan pa'y anala daw ti amin? Isublita ko mati na palabas. Saan ka di sa utigayim ko kin ka? Nga adan GF ko? Saan kayo pa'y matanak kasar? Anyat amok ngay. Ang mga nupanakip butas mula ang dayjay. Anya? Awan kinapudno na ita, Heidi. Ay ayatak ni Karen. Kat asidagan ti panagkasarmi. Anya? No kasta? Awan namnamang agsinublanta, Randolph. Ladingit ak Heidi. Ngam awanan.